سەرپێهاتیên şerî zor û zordariya ku êzdiyan dîtî li demê êrişa Dewleta İslamî Daeş dê tabaxa 2014 da li ser Şengalê encamên derûniyên xerab mîna tirs û xemokiyê li cem qurbaniyan hiştiye. Navendên zanistî ev layanê gelek bi bandor bo demê 8 salan kiriye xemaxwe. Profesor Can İlhan Qizilxan derûnnasa û pizîşkê trama yan wan nexweşiyana yek jwana bû. Wî çend kitêb di vê mijarê de nivîsandine û çavdêriya çendîn xanûm û zarokên qurbaniyan kiriye û niha ew digel me ye helbet wê digel me be dîsan jî bi me re xanimek ku her zû karî bû xwe ji wê yan karîgeriya xeraba derûnî ji wî derdê giran rojên bi zehmetên wan rojan derbas bike. Wê ji kitêbek nivîsandiye. Delal Xêro rizgarbûya Daişiye û nivîskara kitêba bi navê Ez ê bimînim keça rojê niha herdû ji Almanya bi me re ne. Dr. Can İlhan gelkê spas. Delal xanim spasiya te jî dikim. Delal xanim ez carê ji cem te dest pê bikim dixwast ji me re bêjî yani li vê bîreweriya 8 saliya êrişa Daeş li ser Şengalê te çi heye tişme re bêjî? Gelekî memnûn. Me vê beriya spêjim Xwedê wan şehîda hemî berhemîne ew ê vê rojê bûyîne şehîd û Xwedê destê me wanî girdî me bigihîne ku du Xwedê bike yanî malê xwe vegerîhin. Me divê ez bêjim ku ev bûye 8 sala heta nihankê tiştê me bi vê îşma re nehatiye kirin. Rasta gelek dewlet الجنوسايد احتراب بونا هستيد مرة بونا قالت تشتش مرة هذا كده وكو دعماء نفسي بس مقابل أفتشتي بسري إزديا هذه خلال 24 ساعة هذا بين 1000-6000 بيا كشتنو الجندي واندا النف آخا واندا وساب هناك جرم قربكان أزي بينهم أفتشت كلاكي كيما أسنقارب بيجم تشش مرة نافي إشبر يعني كاتو جنت إزديا حتى هو تخسير نكرينا كاتو جنت إزديا دنك كم نكرينا ودست خدانانينا مش ملا تخسير نكر مش إبادة أخرى تخسير نكر بس هر يكي دنگ ما نكريا باشا دلال خانم از خازم تشمر بيجي تشند الجم داعش معي قرتي بوي وشند وقت اشترى لازم حتى تبكار بفقري سرجيانا خويا عادتي از یکیش وان بهزارت کچو جنت إزديا یک هتی ما دست داعش دا هر یکی کتی دست داعش دا یعنی بطریقه که خلاص بو از بطریقه که خلاص بو کو یکی از خلاص کرم نه یکی از کریم و نه یکی مساعده مکر و بشتی از گهای ما عراقي يعني برنامج ألماني هبو أسكوبل يعني مباشر بما ألمانيا بس يعني هكذا ها أزبيشم أفتشتي بري 8 سالة بسري مهاتيا بس شوان رجالك بزحمة أبي بري سالك ودي سالج داعش هاتين وضع عراقي والسائد زحمة تشتاك شوان رنايا كرين برنامجك خارج نينا هتان كيش خورا دار كافين هتا دعم وانا نفسي بيا كرين هتا العراقي جي دعم نفسي شوان ربيا كرين أزل بهنم هرب زحمة إشبال يعني الشادرة دا والوضع كي قالك بزحمة تشند إشقالي نفسي بدعمان بيا كرين وقتين خدا هر وكيل حالي خوي بريد أنا في ذاك نابي أف نافاروكي بابتي ما بالدكتور جان إلهان قزلخان را الدكتور زقلقي قالك سباسيات تكم أم أقداري كارتنا ونفيسينتنا وكارت ديكي جبو شارع سريع من خانمان يعني هلبت دلال خان يك بترج 1000 كسابو كل ألمانيا دي برنامج وكوا شافدري لذكر قالوا بشتي 8 سالان وان قربانیان شیعه جوی ترس و خموکیه خوا درباز بکن؟ بگمان کل امکانک در فتا که دربان کردن یا نفسی هبت او مرو کار باش آرکاریوان بکن. لهنک مشکلن این جواکی و سیاسی جهنه کو ام بین تقریبا 300,000 کس نزدین حال کمپانل در دورو که دهو که. جبو پاشاروژی کو کاربن بگرن تونه یعنی جبو پرسپکتیو پاشاروژ هر بد وسا مرو کارا آل درونی چتر آریکاری بکن ام دبین نوا سال 2021 و 20 سال جی هجماره که زده کچل ازدی لقمپین نزیک اندوه که خو کشتنه یعنی کمیته سویساید کرنه جبر کو بیچاره مانه هر وحاجی 300,000 کسین آنه و
5 هزار کسی که کتبونه دستین داعش زده تراپیست دکتر آن دکترین درونی لکردستان کیمن اکو هاتبن آلمانیا امریکا استرالیا و هنک درفت باشترن لزیرتر نه امکانات و درفت جبو وان قامپا و جبو شنگالی حوجه کو امزیلتر کاربن آریکاریوان بکرد. بله از زانم دلال خانم جمته بود تو آگاهداری و بجنیزی و چاره سریاوی جی گها راده که دلال خانم بکار بکتیبه که در بکار سرگوان روزانو نخوشیان بناوی از بمینم که چار روزی البته او بزمانی المانیا چند زمان دین اوروبی جی هيا من نخوندی هطانها لی تجد بيجي لسروينا ويقوناغي يعتكار كري بدلال خان را دلال یک جنه که هری سربلند و قوت و بهیزه راستی جیم تایبتین دلال خانم هنه دلال خانم چاخه لکردستان جی مهودید هر دم بر خود دو دخواست به دنگه که از دیه کجاره که تشتکی وصا نقومه جبرو جی موتیواسیون خواستنا دلال خانم گلک مزن بود اوروپا جی آلمانیا جی گلک سربلنده مدرسه خلاص کرد و که بود کتاب نساندیه و اف جی بو علاج کرنا درمان کرنا یا درونی به نویساندن و کتاب همون چروکا خواه کوهاتی سروی در باسپویی کاربو هنه که بخوب آریکاری دکتر و آریکاری مت چاره سر بکه و بگمان که گلک جنن و که دلال خیرو جبو ملتن ازدی جبو میناک حوجنه گزانی بن پیش روژا وان رونیه ایسر کبن. بله باشه دکتر ایلان جاره کدی چندی او نبتنی دلال خانم بلکو خانمین دی بونا کارکترین پازیتیو دی جواکی دا و حتی چندی او کتنه ناف جواتا آلمانی. بله به 1100 کس ده 1015 آنینا آلمانیا یک جوان دلاله پدیده یکون هاوی بخوا پرتوک نساندی اون نادیا مراد زان کو خلاط نوبل سستاندیه تقریبا ها ده 15 کسی کو مدرسه خو خلاص کنه خوازن هنه زانکوی گلکل پیش خو خلاص کنه یعنی اف کسین کو هاتن آلمانی به تایبتین جوان کو دما 14 15 حتی 20 سالی بون لو اروپا زمان زور باشسانن آلمانی باشتزانن نواجبات ده گلک انتگره بونه و هر وهاج جماعت ازدیه کو تقریبا 100,000 ازدیل آلمانیا نه هر وهاج بونه آریکاریه که باش کو کاربن جیانا خو سرکفتی و تندرستی سلامتی در باس بکن. دكتور إلهام بمرة بميناتك هاي من فقرن جام دلال خان دلال السرقاستي جيهاني أم دزانن كارن داعش لديجي إزديان وكا جنوسايد هاتيا ناسكرن قالك سازين جيهاني ده برلماني ألماني دادي سبحسك وصا هيا ليه من تخواست أشتم بزانن يعني بشتيفان في هفسوزيا جيهاني بإزديان را تشي دي جوانا دخوازي چي ما تدبيجي تشتاك شوان را نهاتيا كرن أس بيشم أسكي تشتي بيشم نا بشكل عام يعني إيش إزياه ميرا أز بيجم خاصة إيش ناجيا دارا يعني نهانك هكا جينوسايد بيا تشكرين نش ما ناجيا دارا بيا تشكرين أو إيش إزياه ميرا يعني نا إزديش نقارب تاني بس بنابي إزدياه همي أفتش تشكرين بس يعني إيش بر ناجيا دارتني لازم بتشتاك هاد بات تشكرين لازم با يعني المستقبلي وان فكري بان يعني قالك هتنا دست 18 سالة هتانك إيش دست 11 خلاص بون يعني برگه مدرسه وان چو یعنی دیسش خورا چنا مدرسه اشوان خوشکو برایت می یعنی مستقبل وان همی دمر بو یعنی فرسکا وانی نا دیسه دست مدرسه بکن شهدگاه خوب بگیرن یعنی سالا افتش بردوام به حدانکی بکاربانش عراقی در کبن هکش عراقی در کفتن و شهدگاه وان نبه و چاوا کاربن یعنی بسانه دیسه الویدر دست بحیاتا که بکن از سر آله ثقافي وعلمي اتبيبم لازم يعني بيتر إشناجيا دارهات باكرين جبلي إشوان شباب دست داعش هاتين إشوان جرا باكرين نبس شكتو جناب تنيرا باشا يعني صباحي بيروريا 8 ساليه واتزانم لألمانيا ولجموال شتوتغارت ودافرنديجي ولا سر همو وكو بيجي جهن دنياوي او بيرواريا بيكرن هم ازدي وهم دوسين ازديان جي تلفي روجي اللي 8 سالي تشوان خوازي جبلي كو اليكاريا تبيجي او رزقار بويا جبو ازديا بقشتي جبو شنغالي بتايبتي اسقلك بخوازم اسروجا كيتشم يعني الوان بيرواريا بشاركهم الودر رونهم يعني السريمة بمو ملاتيمي يبلن بأنه دنجي مجهايا أجهاكي هتا رجع أبرو أزوي تشتين ناشي عريمة
هو عملتك قوينا دنجة مجهبيا الجهة هو أفتش بسري ما هاتيا كيرين احتراف ببيع كيرين يعني أزد بهنم هكا البرلمان كي اجتماع بيا كيرين يا تشتاك أفجلك كيما إشمرة يعني هر دقيقة كأزب داقا خو بفكرم يزبوش كو برايد خو بفكرم نم قابل اجتماعك أوانا يعني جلقي من فيا روجا كذا جهاجي وسارو نجباما بيروريا بفرماني أسرو نجباما وأسبيجم يعني حقيمة هاتا جي يعني تشتاكش مرة هاتا شمعت نكاري هاري شمعت نكاري هاري فقر شنقالي بونمونا الفيديو ورك وصل روجك وصل بتشي أس نقار بقر ما شنقالي نهاك أس بقر هما شنقالي أس بيروريا شنقالي الجندي خوتشيكم طيارة بما بقى سفينة مع الشبكم أز العائلة فهمي خاسري ما أس نقارم أو كوش كبرى مش تسد 10 هاتين يعني طيارة بوانشي بقى سفينة أز وانشي بخاسرم ما بساتا كونها خالق الورد بأرمان جعفر روكانجي يعني أزقها حلك الحياة تاخذها أفوش كبرى مش تسد 10 هاتين أز خوازم تني أوش مرة بمينن يعني إزدي نقارن جناجيكي نبقارن جاكي نبقارن إش آلهمي بدبنا ياك إزدياد كوشن بله دكتور إلهان فقرن جمتا وبتعبد جي چاره سريع أو كسيندي كونها د كامبين بنابر عندنا لهاري ماكرستان عراق والزعم الزعم كويا دوكي جوا بشك تعبد جبو وان چاره سريع بو وي زانستي فكريا قالوا ان چافدريا وان كسادكن امكانه چافدريا وان كسان هيا روشاوان چاوايا بله طلبه ما خوندکار مل زانکو دوکي کو ماستر یا درونی چه دکن دوید 1800 ساعت وان کامپان آریکاریا وان پنابران بکنه تابعتی نخوشین درونی هنه راستی تشته ام دبینن پشتی 8 سالان درونیین این تراوما آنجی ترسیل گل زلامان زیده تر بگوش ایجنا يعني ايش هاكو كتبونا دستن داعش وهاتبونا نخوشن تراوما ترس و خمقوي وبيخو نبراندن بمشكلة هيجي دوام دكن البروبلم هيجي مثلا اول كنا هذا قمقاده جانا كجبو بيشاروجي كوجبه كوتنا نخوشين ديبرسيون موت زيادة الجل زلاما در باس بن ام بخاط طلبه رو نها تقريبا ما حتى 45,000 صحت ما تراپی در باس کردیه لی بگو من ترناکش برکو ام هی دست پیک دنه برکو هجمارا سایکوتراپیست دکتر درونی لکردستانی و بتایبتی عراق گلک حوجه ام هی دست پیک دنه. بله دكتور البحث هيا لألمانيا والبرلمان الألماني ده مسألة أو كارن داعش لدجي إزديان للشنغالي بتايبتي جي وقت جنوسايد ولا ناسكرن أو جهاي كدري تباوري هاي الدمك نيزيك برلمان الألماني ونا ويبري عليه درباز بكا بله از بخوزی یک جوان پیسپور بامکم راپور پیشکش کرد بو پارلمان آلمانیا 20 هی باششان نهار رسمی پیشکشی حکومت بکن ام هیویت کن و وساقیای همو حزبين البرلمانتو ألمانيا ده همو حزبين وان أو قبول دكن ودبيجن أفتش دجي ازديهاتي كرن جنوسايد كاراساتك وجبل ويجي درجة على دولة ألمانيا ورا قبول كرن وصا ديارك وهيفا دهان وهيفا يازداني ورا قبول كرن لبيشتي بيجي تاني قبول كرن جبو متر ناكا بيجي دي سبب بيجم لو هولندا جهات قبول كرن دين جهات قبول كرن جبل ويجي نام همو حزبارن هم تكليه دنا كوميسيون كاتي أبا كرن أم تخوازن ببي قبول كرن هناك خسرن ازديا ونجي كرن نوابا كرن آريكاريا ازديان لكردستان والألمانيا بله دلال خانم داوي اسوارم جمتا و قدنا تاع داوي تشتا اس بسياري ناكم از خازم بكرتي تشمر بيجي تشد بيجي لفيروجي قوتنا من تالي أسكالة كده خوازم كروجا كي أسبب هنم أبيش تسد 10 هاتنا خلاص كرين المرحلة كجالك يا مازن بنا حياة أخو حلمي أخو حققان بن جالك القوي بن الحياة هذا أزانم أفتشتكي جالك الزحمة وحتى أفتش تحديك جالك مازن أميترا درباز بن وكو أسياكم أبا حفصة نجد 11 خلاص بما حتى رجع أبرز تحدي زحمة درباس بم وأزديم ددي بيتشتي شغلهم حتى نجي أسهر هرو قوات ببم جالك وضعي بزحمتين زلام قوات أخوش دسدا بس نفهر هم قويبا أزانم جالك بزحمته السيفيا سركتني جرتر ديكم دلال خير وقربانية كداعش ونيفيسكارا كتيبة أزي بمينم كتشاروجي وهر وصاد بروفيسور جان إلهان كزلخان درو الناس وبزيشكي تراما جا ألمانيا بمرة بون كاكي سباس جوارا سباس